Bordni tal-President Amerikan Donald Trump l-Istati Uniti bdiet twaqqaf lil bastimenti kollha ġejjin minn fejn ġejjin milli jidħlu jew joħorġu mill-Istrett ta' Hormuz. Dan wara li t-taħdidiet għal paċi bejn l-Istati Uniti u l-Iran li saru fit-tmiem il-ġimgħa li għadda fil-Pakistan fallew. Skont il-Kmand ċentrali tal-Istati Uniti l-imblokk ma jaffettwax lil dawk il-bastimenti li jsalpaw minn dan il-passaġġ minn u lejn portijiet li mhumiex Iranjani. Trump għeddet li kwalunkwe vapur li sa jipprova jwaqqaf l-imblokk Amerikan sa jiġi eliminat kiesaħ u bieret. B'reazzjoni aktar kmieni, l-Speaker tal-Parlament Iranjan ġie kwotat jgħid li pajjiżu mhux sa jċedi għat-theddid ta' Trump. Il-Gwardji Rivoluzzjonarji tal-Iran iddikjaraw li mhux se jħennu għall-ebda bastiment tal-gwerra li jersaq lejn l-Istrett ta' Hormuz. Il-Forzi Armati tal-Iran fissru l-ordni ta' Trump bħala att ta' piraterija. F'kummenti mal-ġurnalisti, Trump wera l-fema li t-taħdidiet mal-Iran ma rnexxew xax l-Iran ma rridx iċedi dawk li sejjaħ l-ambizzjonijiet nukleari tiegħu. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. Min-naħa l-oħra l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iranjan Abbas Araqi qal li hu tort tal-Amerika li n-negozjati fallew, akkuża li kontinwament qed tbiddel il-kundizzjonijiet tagħha u li bekk ma tafx trid.